Nekoliko primjera, 2-3 primjera kako su naši ispravni prethodnici, za koga su davali svoje kćeri. Pa Sa'id ibn al-Musayyib, prvak tabina, predvodnik tabina u znanju, u fiqhu, u svakom znanju, u pobožnosti, 94. godini po hidžri preselio. Imao je svoju kćer, lijepa kćer i učena, kod babe se odgajala. Prvak tabina je odgajao. Pa dolazi halifa Abdul Melik ibn Marwan da je prosi za svoga sina, Velida. Dolazi Abdul Melik, halifa, da je prosi za svoga sina, pa ne daje Sa'id. Sa'id ibn Musayyib ne da, već daje za svoga učenika. Spominje se njegovo ime. Daje za svoga učenika, koji je bio siromašan. Sa'id ibn Musayyib dao mu 500 dinara od sebe. Kada ga je oženio, evo, pripremi se za prvu noć i za ostalo, za život da imaš. Dao mu Sa'id ibn Musayyib. Dakle, dolazi halifa, hej, da nama dođe. No, da li bi... Nimalo ne bi smo, kako, dakle, gledamo samo konkretno. Ne bismo se omišljali. Međutim, dakle, Sa'id ibn Musayyib znao u kakvoj se blagodati nalazi. Kakav je vjernik i kakva je njegova kćer i želi takvog zeta. A zna svoje učenike i za takvog daje.